babukele emakhaya solo sila ngalenzaba bafowethu khona la eRoyal Palma ephondweni bafowethu la kunemfowethu la kunaloku uhlelo kungichazayo ngaye but ke stova ngaye bafowethu mfowethu awusichazele ukuthi ngubani wakabani mfowethu. Oh la bafethu ya igama lami ngimlwazi ya ngakankosi. Alright. Ngalabo losi ngalabo stadium so ngalabo yabo khumbula ngihlala khona mina kithi. Yeah. So ungitshele mfowethu ungaba uyini la wokuve kancane bathi ungu DJ. Usihlobo o just ngokwathi ukuthi ungu DJ that's why bakunekede le school la sokuba ngi DJ o kanjani. Puta nilana ngitenga umsebenzi woku DJ la. Oh yes. Ya. Bangicashiwe ukuthi ngito shaya inamba la ngishayele basimba la eRoyal. Yeah. So awutshele mina bhuti wami is the first day oba ngi DJ la ekhaya o kanjani ohlala utsha. Cha bengihlala ngita Sonya lo seyi-resident vele ngihlala la every time. Noma ngingafika esikhathini ngithola ngikhona la. Futhi awungitshele man indzawo lenhle so lenebantu labahloniphekile wena uDJ kuyo lenzawo ithini kuwe? Kimi bhuti omdala ngisho ngisini ngifila happy kakhulu ngijabulile kakhulu because baningi bantu abafisako ukuthi bangafika ukuthi indzawo lethi so ba entertain ngebantu so mina ngifila ngenda ukuthi ngifile happy kakhulu ngidiva something lebalekile kwantini. Yes futhi. Yeah. So awungitshela if ngathini bahlali bakabhukweni noma bahlali baseMbombela ungabatshela uthini ngalendzawo lesikuye iRoyal Palma mfowethu lekhona la ephondweni. iRoyal Palm Park indzawo le right kakhulu and indzawo yokuthi ayifuni ukuthi uzube nemali leningi yabo. Imali lencane 50 rand uyangena uyaswima uyajabula uba right umuku free. Yeah. Ngisho ukuthi bantu nje bangeta sitjabula nabo la indzawo le right vele le ngadingi ukuthi uzube nemali emntwini. Yes good. Bafowethu iRoyal Palma bafowethu yakhona la ekhaya ephondweni kabhukweni bafowethu sikhona la manje indzawo yinhle kakhulu bafowethu kuningi angathi ngathini but ke kungiloko nje ukusenzawo yihle bafowethu shine around man it's December time bafowethu leka lashisa kungiloko bafowethu bantwana bajangaza beyani sojangaza and kumnanzi uma ungafika nefamily yakho bafowethu ngoba konke kukhona mina kethu leshisa nyama lapha kune parking lapha bantwana baswima bayageza uyabona. So khona ne jacuzzi bafowethu awutshele mina ijacuzzi anjalo manje ayishisa noma kubanza ungeta sitoswima la. Futhi ngiyabona manje kunema bubbles lapha skippani. Ningawari bafethu iphelele nayi la. Jacuzzi bafowethu ikhona la ekhaya Royal Palma sithi siyabonga cameraman siyabonga mfana omdala sikhona la eRoyal Palma bafowethu siyaqhubeka siyobona labanye uyabona kungiloko nje danko.